Cuy, sore-sore maghrib nongkrong di pasar Dukuh Kupang, nongkrong di angkringan Jogja pasar Dukuh Kupang, minum kopi jos areng cuy, kopi hitam yang dicemplungin areng panas cuy. Itu jos Fung Haise cuy, rasanya cuman 8.000 loh cuy. Kemudian pesen pecel godong jati di Surabaya, tengah-tengah kota Surabaya ada pecel bungkus godong jati, minta pakai empal itu cuma 13.000 cuy. Terus tadi nambah pecel pakai telur dadar 13.000, pedes nyegrak cuy. Bener-bener Fung Haise lam sum banget cuy. Kopi jos pakai areng panas, menikmati bareng pecel bungkus godong jati. Wes itu cuy, surga dunia ini cuy. Fung Haise.